Veliki pozdrav za tebe, sadašnju ili buduću preduzetnicu ili preduzetnika. Moje ime je Zoran Puljić i direktor sam Fondacije Mozaik sa sjedištem u Sarajevu i kancelarijom u Banja Luci. Fondacija Mozaik je vodeći impact investitor u Bosni i Hercegovini i jedan smo od vodećih impact investitora u centralnoj i istočnoj Europi. Mi se fokusiramo na pronalaženje i investiranje u poštene mlade ljude, kreatore dobre, to jest impact ekonomije. Mozaik već nekoliko godina investira u društvene, mlade preduzetnike i preduzetnice u Bosni i Hercegovini i u regionu. Iskustvo nam govori da je ključ uspjeha u dobrom upravljanju prvim novcem koji imate, investicijskim kapitalom namijenjenom samom pokretanju biznisa. To je posebno loše u dijelu pametnog upravljanja investicijskim kapitalom kojeg smo pripremili za troškove pokretanja i inicijalno vođenje biznisa. Odlučio sam odvojiti značajan dio svog vremena da te pokušam na pravi način uputiti u to kako razmišljati u startup modu i to specifično u dijelu upravljanja investicijskim kapitalom ili narodski rečeno kako sa što manje para što bolje započeti biznis. Prije nego krenemo da razjasnim 3 stvari. 1. Šta je to startup? Po našoj internoj definiciji Fondacije Mozaik, startup je sve ono što se nalazi između inicijalne biznis ideje do registrovane firme čiji godišnji promet u trenutku našeg ulaganja ne prelazi 50.000 konvertibilnih maraka. To je malo više od 25.000 eura za one koji ne poznaju marke. I ta firma ima do maksimalno 5 zaposlenih. Broj 2. Kome je kurs namijenjen? Kurs je primarno razvijen osobama koje razmišljaju ili pokreću društvo sa ograničenom odgovornošću. Ako planiraš osnovati poljoprivredno gazdinstvo, obrt u federaciji ili postati samostalan preduzetnik u Republici Srpskoj, svakako poslušaj ovaj kurs, ali imaj u vidu da podaci od registracije, poreza i doprinosa mogu biti bitno drugačiji. I broj 3 je do dodatnih informacija. Nedavno smo započeli graditi vodeću on-offline zajednicu za aktivizam i preduzetništvo mladih lonac.pro. U Loncu ćeš pronaći sve sastojke za startupiranje tvog impact, to jest društvenog biznisa, i upravo zato ću se vrlo često pozvati na Lonac.